Srbija ove godine drugi put bira reč godine. O rečima, o njihovom značenju i upotrebi u srpskom jeziku, ali i drugim jezicima za RTS govori Danko Šipka, profesor na Državnom univerzitetu Arizona. Profesore Šipka, hvala vam što govorite za RTS. Dakle, biramo srpsku reč godine drugi put. Koliko je to važno, evo što se i drugi put održava tako jedno takmičenje? Hvala vam na pozivu. Jeste, ovo je drugi izbor za riječ godine koji organizuje Filološko društvo reči. Nove prijedlozi za riječ godine mogu se predlagati na reci.org.rs. Mislim da su ovi izbori jako važni jer jezik u stvari sadrži ono čim je zaokupljena zajednica koja se služi tim jezikom. Jezik odražava kulturu i zapravo jezik je novčić na čijoj jednoj strani su jezička sredstva, a na drugoj strani je kultura kojoj taj jezik služi. Tako i ovdje i zapravo iz ovih izbora možemo da vidimo čim se zajednica govornika našeg jezika najviše bila zaokupljena u danoj godini. Hajde onda da počnemo redom, pošto smo već pomenuli da je to bilo prošle godine, sad da pojasnimo za naše slušalce i gledalce, da kažemo da se u stvari biraju tri reči, odnosno tri vrste reči, reč godine, nova reč i laži reč, je li tako? Zašto se biraju te tri kategorije? Znači, prva kategorija riječ godine, to je ona riječ, bez obzira da li je novo uvedena ili je već postojeća, koja je obilježila godinu. Znači, ako mislimo za godinu 2003 na 2023. odnosno 2024. godinu, znači naš prvi i drugi izbor, koja je to riječ koja će na neki način predstavljati tu godinu. Druga kategorija je nova riječ godine, to je znači riječ koja se počela češće upotrebljavati u toj godini, a koja se ranije nije toliko često upotrebljavala ili nije ni postojala. Znači, to je neka riječ koja je isplivala na površinu u danoj godini. Treća kategorija je laži riječ godine. To je riječ kojom se nastoji nešto prikriti ili se nešto nastoji preuveličati. Znači, radi se o riječi kojom se manipuliše u danom društvenom kontekstu. Vi ste govorili da ove reči i ovaj izbor pomaže na neki način da shvatimo šta su to glavne preokupacije ljudi i šta je u stvari bila možda glavna tema u javnom diskursu tokom prethodne godine. I sad, nažalost, u 2023. godini reč godine je prema ovom izboru bila reč nasilje, nažalost zbog majskih tragedija kako u Ribnikaru, tako i u Duboni. Šta nam je glavna, bar sudeći prema ovim predlozima koji su stigli, a mi već i na portalu Reči možemo da vidimo neke od predloga, u kom smeru idemo u 24. Pa u 24. mislim da nikoga neće iznenaditi da je najviše prijedloga vezano za litijum. I sama riječ litijum, imate recimo novotvorenicu litijaš koja je odnosno nije novotvorenica nego je semantičko pomjeranje gdje od učesnika litija se došlo do protivnika litijuma. Imamo prijedloge tipa nećeš kopati, rudarenje, deponija i tako dalje. Mislim da je trenutno izrazit favorit za riječ godine litijum, ukoliko naravno vanzemaljci ne ateriraju na terazije do kraja godine. A kad kažete laži reč godine, koliko nam to sad govori, ima neki možda kritički odnos prema nekim pojavama u društvu i stiče se utisak gotovo nušićevski da je to usmereno prema politici, na primjer, neke od tih reči? Pa rekao bih da je politika oblast gdje imate izrazite ideološke manipulacije, ali ne mora da bude politika. Recimo, prošle godine, mada ta riječ nije bila izabrana, jedna od riječ koja je bila moj favorit lični je bila istina. Vi proglasite nešto istinom i bilo šta što istina je to u šta vi vjerujete, a onda bilo šta drugo što
što se od toga razilazi je ili lažna informacija ili lažna vijest ili teorija zavjere i tako dalje i tako dalje. Takvu manipulaciju možete da imate u akademskom okruženju, takvu manipulaciju možete da imate u privatnim razgovorima. Znači, mislim da je to prije svega na nivou ideologije, a ne politike. Naravno, ideologija je izrazita u političkom djelovanju, pa se tako stiče utisak da je to kategorija rezervisana za politiku. A nove reči nisu nužno reči koje su srpske reči koje su prevedene. To mi je zanimljivo sad da uporedimo. U Hrvatskoj recimo postoji sličan jedan konkurs, da tako kažem, ali oni prevode, oni stvaraju svoje reči. A kod nas prošle godine nova reč bila chatbot. Mislim, to nije naša reč, to je prosto samo smo usvojili tuđicu. Da, pa vidite, pitanje šta je naša riječ, a šta nije naša riječ je dosta diskutabilna, jer recimo bilo šta što je iz grčko-latinskog jezičkog fonda, iz tog kulturnog kruga, pripada jednako svima koji su u tom kulturnom krugu, da li su Srbi, Njemci, Albanci ili Francuzi. I kad imate recimo neku riječ iz tog kruga, ona je meni isto onoliko naša koliko riječ slovenskog porijekla. I kad uzmete čak i taj chatbot, prvi dio jeste engleski, ali drugi dio je od robot, a riječ robot je stvorio češki dramatopisac Karl Čapek u svom dijelu Rur iz 1920. godine od riječi robota koji je rad, ona je sačuvalo svoje osnovno značenje u ruskom ili u češkom i tako dalje. Kod nas je dobila rabota, je dobila malo pejorativno značenje, ali to je čisto slovenska riječ. Tako da ta granica između našeg i tuđeg, odnosno između našica i tuđica nije onoliko jasna koliko bi to htjeli da bude jezički čistunci. Ti izbori u Hrvatskoj su u stvari po meni mlaćenje prazne slame, jer dobar dio tih riječi koje se stvore, niko ih nikada više neće ni koristiti. Tako da ono što mi radimo je nešto sasvim drugčije. Mi dokumentujemo ono što zaista jeste u upotrebi, a ne nastojimo da usmjerimo upotrebu. Mi smo tu ne u normativnoj, nego u deskriptivnoj funkciji faktički. I još je otvoren, da tako kažem, rok za predloge za reči i o tome odlučuje žiri, ali ono što je drugačije ove godine u odnosu na prethodnu jeste sad tu nisu više u žiriju samo proučavaoci jezika, stručnjaci sa instituta, nego ste malo proširili sastav žirija. Naš kolega, lektor sa RTS sa vama, ali dobro, on je čovjek profesor srpskog jezika, ali tu imamo na primjer i Neleta Karajlić, imamo ljude iz popularne kulture. Zašto je bilo važno uključiti i njih? Da li je to sad potreba da se pod znacima navoda siđe u narod? Ima nešto malo od vukovske tradicije u tome i od njegovog načina rada na jeziku? Pa radi se prije svega o tome da je ovaj izbor, tu je jezik u stvari samo pokazatelj. Jezik je lakmus papir. A ono što se pokazuje su preokupacije zajednice koja se tim jezikom služi. I onda smo prošle godine smo uvidjeli da u stvari krug lingvista uglavnom sa univerziteta i instituta za srpski jezik je previše uzak da bi se njemu prepustio taj izbor i tako dalje. Mi smo i prošle godine naravno imali, tako da kažem, glas naroda, jer se predlažu nove riječi se biraju. Žiri zapravo modulira taj izbor, jer ako imate određenu riječ koja predstavlja više drugih riječi koje su također predložene, onda mi gledamo da se u stvari takva riječ izabere. Što se tiče samog Karajlića, on je studirao arabistiku na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, tako da i on ima lingvističko obrazovanje, imamo tu i novinare i tako dalje. Tako da mislim da je to bio dobar potez da smo proširili malo taj krug žirija i da smo izašli iz čisto akademskog okruženja. Jer problem nije čisto akademski, nego je šire društveni. A možda ga je kvalifikovalo i to što je bio svojevremeno Nermin Padež, profesor sa Instituta za jezik, književnost, malu privredu i telekomunikacije iz Čajniča. Jeste, taj genijalan spot u stvari je sažeo ono što je svakom govorniku jasno o besmislenosti
izmišljanja najnovijih jezika, i mislim da je u tom spotu zapravo izraženo vrlo jasno, vrlo upečatljivo ono što svaki ozbiljan lingvista zna, a što u stvari svaki govornik jezika zna. Ovo je, da tako kažem, nešto što je tek početak, da tako kažem, tek je druge godine izbor za reč godine. Nadamo se da će to postati tradicija. Možda jednog dana ovo bude imalo u našem okruženju razmere one popularnosti koju na svetskom nivou ima izbor za Oxfordovu reč godine, pošto mi svake godine saznajemo koja je to reč i to sad kad se već vraćamo decenijama unazad može da se isprati ovo što ste govorili, kakvo je raspoloženje u društvu. Sad, mi pamtimo, recimo, čini mi se da je 2016. reč godine bila post-istina zbog Stiva Tešića koju je prvi put upotrebio, evo pa smo mi, bar ovde u Srbiji, to nekako ljudi vole da naglase. A koliko je taj izbor reči godine popularan u svetu zbog dominacije engleskog jezika i zbog njegove zastupljenosti u svetu, a koliko možda i zbog nekog drugog odnosa prema jeziku, prema jezičkoj kulturi? Može li to da se uporedi? Možemo li da naučimo nešto od toga? Pa ja mislim da su ti izbori na engleskom govornom području, treba reći da njih uglavnom provode izdavačke kuće koje izdaju velike opisne rječnike engleskog jezika i to im dođe kao neka vrsta reklame. Te vijesti ćete naći u medijima, ali onako svakog čuda 3 dana dosta, to se objavi se kada je riječ, koja je riječ proglašena i to vrlo brzo utihne. Rekao bih da su ti izbori možda čak i popularniji van engleskog govornog područja nego na engleskom govornom području, jer i inače mjesto lingvistike i filologije na engleskom govornom području je bitno drugačije. I norma različitih varijanata standardnog engleskog jezika održavaju je prije svega armije nastavnika i lektora bez generala, tako da kažem, bez lingvista koje su vidljivi u javnosti. Recimo u slovenskom svijetu imate primjer da je Kozma Ahačić, slovenački lingvista, proglašen za osobu godine u Sloveniji, da je proglašen za jednog od 100 najuticajnijih Slovenaca svih vremena. To bi bilo nemoguće na engleskom govornom području. Tako da mislim da ti izbori postoje, ali mislim da više odjeka imaju van engleskog govornog područja zbog funkcije engleskog jezika kao sredstva međunarodne komunikacije. A profesore, kako onda oživeti interesovanje za filologiju, za jezik? Evo, vi ste rekli koliko je to popularno, odnosno ne onoliko koliko mi mislimo popularno u Americi. Pomenuli ste primjer Slovenije koja nam je ovde i geografski bliska, ali mi recimo imamo ovde situaciju da se iz godine u godinu konstatuje da sve manji broj studenata upisuje, na primjer, srpski jezik i književnost. Da ćemo ostati, ako se tako nastavi, uskoro bez nastavnika srpskog. Šta nam to govori? Pa mislim da su tu u stvari 2 povezana problema. Jedan problem je to što je nastava po srednjim i osnovnim školama dosta nefunkcionalna u smislu da se, recimo kad govorimo o nastavi jezika, u smislu da se đaci opterećuju nekim čisto teorijskim lingvističkim znanjima tipa sintagma i sibilarizacija i palatalizacija i tako dalje, a s druge strane ne obrađuju se jezičke vještine, odnosno recimo mogućnost da napišete molbu, da napišete žalbu od tih najosnovnijih do toga da prepoznate aluziju, ironiju u književnom dijelu i slično. Mislim da su tu potrebne promjene iznutra, da tu lingvisti treba da temeljito, i lingvisti i filolozi uopšte, temeljito promijene ono što se nudi đacima i u školama. A s druge strane opet vi čak i ako imate funkcionalnu nastavu, ako nemate dovoljno sredstava koja se ulažu u školstvo, onda nećete imati ni interes. Ako pogledate primjere nekih zemalja kao što su Finska, vidjet ćete da se tamo jako puno ulaže u obrazovanje i onda imate puno veći interes za tu vrstu poziva. To je zapravo poziv, u smislu predanosti i tako dalje. Tako da mislim da su
potrebne promjene sa obje strane da bi se podigla zainteresovanost s jedne strane u smislu unutrašnjih promjena koje bi vodili lingvisti i filolozi šire, a s druge strane promjena koje bi uveli državni organi. Pošto ste već pomenuli lingviste i eventualno neke promjene koje bi oni uveli, nama je stigla najava da bi mogao da se menja pravopis srpskog jezika i da u najavi je pojednostavljenje. Šta pojednostaviti? Pa mislim da se dosta toga može pojednostaviti. Radi se o tome da je vrlo često u pravopisnim pravilima tako da imate ogroman broj izuzetaka. Ja sam još krajem 80. godina napisao jedan članak o potrebi da se pravopisna pravila učine funkcionalnim, znači da osnovni cilj bilo kojih pravila je da se što kraćim tekstom obuhvati što više slučajeva. Naravno, ne možete uvijek imati kratak tekst, ali mislim da pravopis onakav kakav jeste, a on se u stvari, to je nešto što je baštinjeno iz ranijih epoha i tako dalje, može u dobroj mjeri pojednostaviti. Naravno, ostaje da se vidi koliko će dobro to biti urađeno i koliko će to biti funkcionalno. Pošto ste vi profesor na Univerzitetu u Americi, neću vas sad pitati toliko o vašim studentima, a vi predajete slovenske jezike, ali me recimo zanima ko danas u Americi studira, na primjer, engleski jezik, koliko je popularan, ko su ti studenti? Pa što se tiče samog engleskog jezika, postoji veliki broj kategorija studenata. S jedne strane imate one koji su zainteresovani time da rade u prosveti, to je ogroman broj onih koji uče engleski jezik. Imate također grupu studenata koji recimo žele da idu na studije prava, pravo je u Americi postdiplomski studij, a dobar dio znanja koja se stiču na pravnom fakultetu su vezana za jezik, pa onda time što studiraju engleski jezik povećavaju sebi šanse za uspješno studiranje prava, na primjer. Imate one koji žele da se bave pisanjem, veliki je broj onih koji žele da postanu pisci, imate i programe takozvanog kreativnog pisanja. Dakle, to je jedna vrlo velika populacija. S druge opet strane, većina američkih univerziteta ima uslov da morate završiti predmet engleskog jezika da biste diplomirali bez obzira šta studirate. Kada smo pre nekoliko mjeseci, kad ste vi bili gost Beograda, razgovarali za emisiju Oko, vi ste rekli da danas u Americi ko govori ruski može da dobije dobar posao u državnoj administraciji. I u tom smislu me zanima koliko geopolitičke prilike utiču na odabir jezika, odnosno na odabir koji će jezik studirati mladi od nekih 20 godina. Pa u tom smislu kakvo je, na primjer, raspoloženje danas prema nekim jezicima kao što je, ne znam, možda farsi ili tako neki s obzirom na opet prilike u društvu? Pa vidite, s jedne strane geopolitičke okolnosti određuju s kojim jezicima ćete moći naći zaposlenje. Tako je recimo sa ruskim, sa perzijskim, sa kineskim i tako dalje. Svi oni jezici gdje Sjedinjene Američke Države imaju određeno strateško angažovanje, sa dobrim znanjem tih jezika moći će se vrlo lako naći dobro plaćen posao u američkim državnim službama. To se nažalost ne prenosi na sam izbor studija kod samih studenata. Recimo na mom fakultetu najpopularniji jezici su korejski i japanski. Korejski zbog K-popa i popularnih korejskih televizijskih serija, a japanski zbog anime i manga. Znači, dosta je to sve hollywoodizovano i mladi ljudi se u stvari opredjeljuju za određene jezike čisto zbog uticaja popularne kulture. I tu je problem. Mislim da je u stvari naš zadatak kao oni koji predaju jezike da malo postave stvari drugčije, da privuku
studente i na one jezike koji nemaju tu privlačnost popularne kulture. Kakva je onda perspektiva našeg srpskog jezika koji je pretpostavljen u ovoj BHSM grupi kod vas? Jeste, pa srpski i sve ostale varijante, najčešće se i zove BHS, je u stvari, rekao bih da je interes stabilan i on je u poređenju s ruskim je izuzetno mali, ali u poređenju s nekim drugim i većim slovenskim jezicima tipa češkog ili bugarskog vrlo veliki. Veliki broj centara ima naš jezik i postoji interes onako tri velike grupe studenata. S jedne strane su oni koji se profesionalno interesuju za region, recimo ako ste istoričar ili se bavite političkim naukama i želite nešto da istražujete, onda imate govornike iz dijaspore i na kraju imate one koji imaju partnera, muža, ženu, prijatelja koji je govornik našeg jezika. Znači te tri grupe su stalno prisutne i taj interes je stalno prisutan, on je umjeren, recimo na univerzitetima ćete imati na prvoj godini između 10 i 20 studenata, a na drugoj, ako ima druge godine, između 5 i 10 studenata. Znači, to je puno manje nego u ruskom gdje imate recimo do 100 studenata na prvoj godini, ali je puno više nego češki koji se skoro nigdje i ne predaju na vrlo malo mjesta, tako da ima povoda za određenu dozu zadovoljstva u tom smislu. A kakva je budućnost, profesore, takozvanih malih jezika, odnosno jezika sa malim brojem govornika? Evo sad smo se dotakli nekih od njih. Postoji li zaista opasnost da nestanu? Pa vidite, šta je jezik sa malim brojem govornika je relativna stvar. U svijetu postoji 7000 jezika i ogroman broj tih jezika odumiru. Ja sam recimo imao privilegiju da radim sa pripadnicima naroda Odam i Pipaš ovdje u centralnoj Arizoni gdje se nalazi moj univerzitet i gdje živim. Oni imaju kombinovani broj od 17, to su dva jezika genetski nepovezanih. Ta dva jezika u istom su rezervatu, ta dva jezika imaju svega 17 govornika koji vladaju tim jezikom. To su zapravo primjeri malih jezika. Naš jezik je zapravo veliki jezik, jer ne jedan od onih najvećih gdje spadaju recimo bengalski ili hindi, urdu ili kineski, mandarinski, kineski, španski, engleski i tako dalje. Za naš jezik mislim da nema nikakve opasnosti da u najbliže vrijeme ili na dugi rok čak će da nestane. Postoje takvi slučajevi u slovenskim jezicima, čak i neki veći jezici tipa bjeloruskog su na UNESCO-voj listi ugroženi, odnosno ranjivi, ne ugroženi, ali recimo ranjivi, a postoje slovenski jezici tipa lužičko-srpskih i tako dalje koji su i ugroženi. Znači, u tom smislu imate veliki broj takozvanih malih slovenskih jezika koji jesu ugroženi. UNESCO ima listu ugroženosti koja ima 4 stepena ugroženosti. Prvi je ranjivost jezika, a onda imate ugroženost, nesumnjivu ugroženost i zadnja kategorija je kritična ugroženost, tako da naš jezik nije ni blizu tim kategorijama. A profesore, kad govorimo o vašem pogledu na Balkan, da tako kažem, ko od ovih naroda ovdje, Srbi, Hrvati, Crnogorci, ko najviše brine o, pod znacima navoda, svom jeziku? Pa u okruženju to svakako rade Slovenci. Slovenci su bez premca u resursima koji su dostupni i tako dalje. Što se tiče same dostupnosti resursa, mislim da je ključno pitanje danas to koliko je resursa dostupno u elektronskom obliku i koliko će jezičkih resursa biti dostupno agentima vještačke inteligencije, veliki jezički modeli koji će biti zasnovani na tim jezičkim resursima. Tu su svi u dosta velikom zaostatku za Slovencima, na primjer. Kod Hrvata je situacija nešto malo bolja nego kod nas. Kod nas je taj zaostatak bolan
I mislim da bi trebalo da učimo od Slovenaca, oni godinama od nas uče kako se dobro jede, pije i zabavlja. Mislim da bi bio red i da mi malo učimo od njih kako se stvaraju i kako se održavaju jezički resursi. Kao neko ko proučava slovenske jezike i koji je napisao i knjigu koja nosi naslov Slovenski jezici, genealogija i ideologija, jeste li pratili popis u Crnoj Gori? Ovde se polemisalo o tome šta će pokazati rezultati, pa smo došli do podatka da 34% govornika crnogorskog jezika ima 43% srpskog. Kakav je vaš pogled na te, uslovno rečeno, razlike između srpskog i crnogorskog? Pa vidite, tu se čisto radi o deklaracijama, onaj eksperiment da se uvode i novi jezički oblici sa š, ž i tako dalje, je upravo propao. Jedna je stvar da vi se deklarišete da govorite nešto, a druga je stvar da mijenjate svoje jezičke navike. To se više ne može raditi. Mogu se raditi u 19. vijeku kad nisu bile formirane jezičke navike, ali danas se to više ne može raditi. Znači, imate određen broj ljudi koji su spremni da se deklarišu da govore određenom varijantom, što je sasvim u redu, ali tu se pokazalo u popisu jedna stvar da imate da postoji razlika između deklaracije, etničke deklaracije i jezičke deklaracije. Znači imate one koji se deklarišu kao Crnogorci, ali kažu da govore srpskim jezikom. To nije ništa neobično. Jezik vam daje određeni identitet, odnosno vi možete se vezivati za određeni jezički identitet, čak i kad se radi o različitim jezicima, a ne o čistim deklaracijama, kako je u slučaju u Crnoj Gori. Recimo, ovdje u Sjedinjenim državama imate naselje koje zove Brighton Beach na Manhattanu u Njujorku, gdje žive Jevreji iz Odese, koji imaju izraziti ruski jezički identitet. Sve je na ruskom. Ja kad sam izašao iz metroa, odmah su me na ruskom pitali kako da stignu na Manhattan i tako dalje. Znači, ni geografski, ni etnički oni nisu Rusi, ali imaju izrazit ruski identitet. Tako da to nije ništa neobično, čak ni u slovenskom svijetu, da imate jednu deklaraciju za etnički identitet, drugi za jezički. A suštinski, komunikacijski, razumemo se, i to je u stvari onaj u osnovi jedan isti jezik. Imate u stvari faktički dvije razlike, sjutra i dječko, i manje više to je to u standardnom varijanti. Naravno, u dijalektima razlike postoje, ali te razlike su puno veće, recimo između juga i sjevera Srbije, nego što su između Crne Gore i centralne Srbije. I evo da ovaj razgovor završimo onako kako smo ga i počeli, izborom za reč godine. Šta očekujete da pokaže ovaj izbor? Je li to sad na neki način sam izbor za reč godine? Da li je to neki vid potrebe da jezik prevaziđe samo onu osnovnu komunikacijsku funkciju, nego malo da i počnemo svi više da promišljamo i o rečima i o njihovom značenju? Pa jeste, jezik ima razne funkcije. Još Jakobson, čuveni rusko-američki lingvista, je izdvojio više jezičkih funkcija, ne samo komunikativnu. Jedna od funkcija koja je vrlo izrazita u izboru za novu riječ godine je takozvana ludička funkcija jezika, potreba govornika da se igraju u jeziku. Vi ako pogledate, kolege su primijetile, ako pogledate kolumne u bilo kojim od naših novina ili na portalima, vrlo često će kolumnisti izmišljati, skivati nove riječi. Postoji čak i naziv slivenice kad spojite nekoliko riječi u jednu i tako dalje. I to je ta funkcija jezika i mislim da upravo ta kategorija nove riječi godine će, recimo prošle godine je prijedlog bio blentalitet, od blentavi mentalitet. Mislim da ta kategorija nove riječi godine vrlo dobro odražava tu ludičku funkciju jezika. Onda čekamo glasanje i konačan izbor, a vama, profesore Šipka, najlepše hvala što ste govorili za RTS.